Shubor nakaslem jong udongsan hima. Presiden Kakasi Students Union usamla Lombok Starwell Marngar mentaka sengi kahnyo terek unok pra arajar arpuar ulapan pau da kabaong baka sorkar Meghalaya kapen isisha ya ke jingjam hakmat ke Assam. Ya kani ubak Lombok ulakren hakabayade baka jingja hamukro bat hakiwede ki jaka khaput hakabau laong ru baki pulet ke jela kila pensep ki tiar bala ai ban yadai ki pat ba nong shok snong ki khaput haba ki nong shun ki wan ban thombor hendai ki lapet bat mare lang bat ki pat ba hakapor baki pulet ke tenat klau jong ka Assam ki lasiat ya ki hendriungot ki brio ubak Lombok laong ru badai baka sorkar ka tlod hakarukom ban ai ki hukum bat ban ai ka bor haki pulet ke jela baki jingja ki jah mukro bat kum joru haki wegi jaka haki snam balalen sho la ban rap da ka baong baka an ke de ban trei kam ya baro ki ban kenya ka an kam de ban no shiliang bat kim de ban pushara bat penja ya jing tokin baka tapau tali kisnam ba isalong kuning ngebelong ru dai ba jingjam pelat nak kaliang de ngisau tu ba idon gitu ki nak kaliang ki kulit ba tidon ki kaput apa persang ban yo ban ya beli bertau nak kiru tentang kadon ka jing subsi kolong ba tiang ini suka untuk tem golong ka instruction kadon tentang da gile anu bakla hajaka beken aga jingero sutam ban ki di kapulong ro aku mutu sri wajib pro wat kulit umare lang wat ba di along ki ai breu dekatiar bandai ada ambai ki maham kalaru ba kendai ban sebai ba tam di kuli dengan kinong sun kiwan ban tombor ba dai ngarai kam dai kam ong ba su hap kai mare lang ba dari hak iban ya dah. Jadi kalau mentangi kan jengjam nak kalian soka, buat tu apa kita kinong pahara tentang kimyo untuk nuka kabor, kimyo untuk hukum bagi dibeli ada. Kesalong kum ni kebolong ni ada kecing tulat untuk soka, mungkin orang tu yang soka kita kan san kau tuli isna, kita yo bon tuli soka, kita yo bon tuli chief minister, dari susi kolong, buat jam buat kelihatan, buat jumlah bantik lah. Istiang ya sokar Assam ne idon nak buat pat agenda basendet tang tiap kum kau kolom ba jam sokar dengan susum nupsa dari ki susum nupsa ni jala la jom dari kinong ki pat ni nola sambalang tentang lebih harai ni tai lakiam baset along tatok ke tentang la pengak kosdi expose ni kasau ni sejudicial kosdi tentang arbanai saunai dan sanbanai di nasrai kas ong ba takarju ai ban apply yo ba mat dei na Assam mat dei mekliang soba wai bagi adon denti yak ban set khamtam ka tolong pleng ke tole biar la kwa sai ba kedai kulit Assam ki wasiat yap itu ki sanut ki ba nasrai maki ba habangat ke juk benta kap dan kap tempat kap dei stang ka jing besar ka la ban pensisa la hidang tin bai komolong benta lele orang lak bentak sai kedar bagi kedi maki di ngatrai ba maki lebih habangat ke syakam bat ngat saja ai bagi bisa saja syai dan mau ya wadah di nasoban ong bahot di sokar ong ka ya bisa jadi negara juga kadut bolong mentang iba sejak selam buat sahab dan baik kat isu ini tapi ni kau ini seba kali jumpa pemutro dia sekalong macam apa infak sudah kita kita tiba don obat jawab kam sisa kada kam tam ba ong ba cepet ya ka an kunun tentang kita hidup beriu balong kecing sengan buat pak kumbolong tadi long kecing sendiri buat pak di kolong kumbolong mentang i kaput sua di buat pak buat jindon di tadi long per songsia dari kumbolong mentang bulat juga santai balong ini ingat try kadi kamram juga sokar jela bagian simpia kehablong agar ser buat hajuk kupor buat serkat India rumah sekolah kadai ban sim kenu senjam ba kita sim hijin jong
riu belum rupat ba kemne nang la an kan belum dari dekat Eropa kemne dari tang sulian baik bagi penkanjak sim tempat beri masalah dihap yang keban sahabat saja kita kita jing anut ke balong kuat atau yang kecil kuat borok anut kita sampai pas so atatin kalau bunsin ni biru kecing toket bunsin sakon untuk kalau kecing toket ni persiapan kawan bak baju kopor ya kenu kecing toket ni benteng wah ni persiapan buat usaha buat penjak buat kesehatan ketangi ga ji bun kecing dia di kalau metar tenten kadon ga atatin buat kasih juga buat haduk kanu kalau perhon buat haduk kanu kalau bermarak ya kecing susah andai tang kawai ngas sebut ong pada sorka jalai kadon dijemput jemut wah ban ai kita da jibisar bohok yang tu pisan tali gilong ia tentang bajia pong pro wat sti bajia asas pau si polang biru terai ke sorka jalan kabar sim sejam ba dari penting kena bagi jibisar bohok awat ditai benar di kabangan jibisar